الصحابة همي عاجز بون يعني كاكا بچي كاك جيبيتن نمازم بيتن بهتن مرف سحكيتيت مزگفتي و بميزيتن احتمال همي بازينه قالك بيضادينان يعني قالك بيسرو بركين ويمروفي بس پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلتي بهلن بلا محتاجة خب قتينيت حتى كابرا جدس نويجا خا خلاص بوي شني قلت الصحابة خو عجزنا كان رأسي كمان هرن دو مسينة آوه بينن پیدار كان اما پاخوش بو او جنا كان تو قالك زحمتي و اويديه بكي هكا ظاني باوانه بشت انجيت شو قلتي وقت ديت همي دهن داوي قطن و اويدي كان پیغمبري نهلا قلتي دو مسينة آوه بينن پیدا كر قلتي وره تو زاني اوه جهه عبادتي امني ويجيت كين اوه نجهه هنده تو تيدا بميزي قلت والله مش نزاني من نزاني اوه جهه هنده ما قلت اما وكي دفمه چوله اما چه عدد تو بچه دست نویجا خوش کی داره قلت نعبره ام چکو نویجات کی نابید تو تشتیب کی وقتی دیدی فرقیت ما بین معاملات صحابه الگل و یا پیغمبری علیه الصلاة والسلام اینا چو قلتی اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا أنا قلت يا ربي تو رحمة منو پیغمبري ببي عليه الصلاة والسلام رحمة بكسك يديتر نبي يعني اسلوبه أو اسلوب بهين قال من بس أما اسلوبه پیغمبر عليه الصلاة والسلام يبي بين فرهية تعامل القلمات كاتن جبرين دي قال لي خش كبرى فرا ام اف اخلاق ما هبيت اف بين فرهية ما هبيت القل عيالت ما القل جنكيت ما القل كيتشيت ما القل دي بابيت ما دي باب القل عيالي القل تشولا دا القل خلكي تعاملا ما هكذا شكلي بيتن ام ديشين ديني خو بلاغه بكن ام ديشين والخلقي بكن كو حجبي ديني بكن بس اگر ام ترقو هشك بين اگر ام اخلاقك خراب القل خلقي تعامل بكين او بين فرهي او نرماتي ما نبيتن القل خلقي حتى ام ديني خاني شاب دينو اشكرا بكن بوان اف دينه بلاغه نابيتن اهج بن هندي خدي تعالى بشت پیغمبري فبما رحمه من الله لنت لهم اهب افرح ما ياخذ تعالى دايت يا پیغمبر خدي تعالى كنت هو صينر محليم الجل هل هو قال لي خشكو بدا اتشركي دا ايكش كافره هات اخسير كره وقتی هات اخسير كرين این عندن دنگه کش دنگت مزگفته داره که و گریدا نیوکا مزگفته ده اینا پیغمبر علیه الصلاة والسلام قلتی دینه کنه و کس قصانه بشته و ازعاجوی نکن هر رو وقتی نویجت کرن وقتی نویجت داد برا چیتن نویوی ثمال ابو ثمام ابن ایثال بجاده بشته ها یا ثمامه تو چل بیجی ام چل تبکین قلت ان تقتل ذا دم يعني هيك انتم مبكوجي من قالك مروفيتين لتوليت من هالرجا كيف كان وان تعفوا وهيك انتم من عفيكي تودي ديش مروفيكي وصايا مردانه ما اسوي خيره بتجبيرناكم جارو پیغمبر براتشو اف اخفتنا تقولتي او يجي اف جابت دا پیغمبر عليه الصلاه والسلام پیغمبر جاد قلت الصحابه قدروي بگیرن چاوی خواب دنه ابد نهلن دلوی پیت ایشان دنو خارنه توی وقتی توی داد دانه ببیدی بس بره و گیره بود دانه را بیتن حتی چند روزه که پشتینگه پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی هر امر تعفی که اینا رابو وقتی عفی کری درکتش مزگفته چو برخ مدینه سری خوشیش تو زفریوه گوتی یا محمد اسهاتم دا بخابزانی والله وقتی من شرایطت کرد نخوشترین مروف پیش چاوت من او بو تو بوی و نخوشترین دین بر دل من دینت بو و نخوشترین مروف بو من حوالت بو گوتی بس وقتی از گل هوا جیام اوان چند روزه که و مزگفت ده من هندیتن و تعامل هوا و رحمه هوا و قدر و رزت هوا بجا خوشترین مروف نیکه بو من توی یا محمد و خوشترین مروف بو من او مروف نویل گلت جین و خوشترین جه بو من اف باجره او تو جی اکثرش وی دستی چو وی دستی گلی خشکو برا بسبب معاملات پیغمبری علیه الصلاة والسلام وان صحابه الگل مع العلم دجمن بو و تشریده یگلتی و اخسیر جی بو بس تعامل گلک فرقیت اخیرت تشتادا بین فرهی آخفتنا خشکو کو جاند بیت سبب هنده کو خلق اش گناه و معصیت برف باشیه و بچن شبن هندی گلی خشکو برا گل کافره اسلوب ما وقتی امدان استاندن الگل خلقی ور بدین گل کافره اخلاق پیغمبری علیه الصلاة والسلام و صحابت پیغمبری علیه الصلاة والسلام ام بخب کین باشترین نمونه تعامل الگل خلقی بکین دی خلقی
اش كفره خلاص كاين برف بحشتي وبي شكو قال لي خشكو براوكي ما قلتي خدي تعالى يقول يا پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين خدي تعالى پیغمبر ما هنارتي رحمة ام نه هنارتين خلقي برف جهنم وبي امت هنارتين دا خلقي برف بحشت وبي وقتی ایکت مرید سر کفره تبت امهمی بو عاجز ببین وقتی ایکت مرید خداینا که سر معصیته که تبت امهمی بو عاجز ببین چکو امزانین اوی مروی مصير نینه اوی مروی سر گناه و معصیته که یمری آن سر کفره یمری شولی منو تا او اموی شوی کفره و شوی گناه خلاص بکین برف ریکا خوشیه الدنیا دا و قیامت دا بی خدای تعالی ام نه نارتینه سرت خلقی ببرین و برف جهنم وبی خدای تعالی امت هنارتین دا ام خلقی جهنم خلاص کین برف بحشتی وبی امت هنارتین رحمتك ابو في دنيا اخرك جبل هندي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقت فتح مكه هيكري هر كسك وقت تشيتت ولاطة كيدا وأولاد هن ظلم وهن تعداي وهن نخوشي وهن طنقافي نشا إنساني دابيتن وقت إنسان أول تشتت تشيتتين دي محاوليكت تولد خالي وكتن دي محاوليكت بيچه كي بينخوا إشوانا وكتن أو ظلم أو نخوشي أو السرسر مروي دهاتي بس برخده أخلاق پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقت چوي فتح مكه هيكري قلت يا أهل مكه كم كرين قلت ورا يا أهل مكة ما تظنوني أني فاعل بكم تهين كهزر كان أزيك الهوى كم هوا يعني أبي سيرتها پیغمبر عليه الصلاة والسلام بخينيتن وسحكتي توان 10 صالة دا 13 صالة دا مكة دا أهل مكة چن نخوشي نيشاس پیغمبر عليه الصلاة والسلام وان صحابة دا چن تعذيب دان چن دشوانا كشتن چن تعدايل وانات كد 3 صالة هيلانت ناف چياي دا ونت هيلا أرزاق بچيتت ناف دا حتى واللي هاتن سعد بن أبي وقاص بحثي أخوات كد بيجي روجه كي أشوم دس نفيجي سحكمي حاشا مالا خدي تعالى قلتي ميزا منات كفيتا سر تشتكي رخ قلتي من راكر سحكمي وكي چرمكية قلتي هما من شافت خانه قاندن وخافت الدوي خدا قلتي والله حتى أفرجي أصل الظالم أو چوب مخاري يعني ويه هزريب قلتي ما بلغي دارات خارب ما لقل دارات دان بس هما تشتكي بيشتت نفسه ما دا نفسه ما راحت ببيتن توی حالی دا و پشتی اینکه نفسوی مروی او تشتل گل مروی کری بکه بیتر بندست مروی دا مروی دا چه بسری اینی والله هر کسی که شما خوابدان تشیناوی ادبیم دی گلک تشتیت نخوش بسری واندی بس پیغمبر علیه الصلاة والسلام اکثر چی گوته؟ گوته اذهبوا فانتم الطلقاء هرن قدنا هو هم يا آزا شكو غايتا من وقت من اوتشني شهوات دا من فيها هواش آگری جهنم پارزم اونی کجی من نبیدست هوا بکجم هی سر کفر مدویت اینیش آگری جهنم پینا پاراستن غايتا من او مسج او رسالة او خود تعالى بو من انارتی از بهین ما هوا افتشته چه بو او من گهان بجهرن كيف خايا بدويت ايمان بي بينيتن وريكا حق بوخا بگرید خوش آگری جهنم بکریتن اوی فایده کرد اوی ویجی دیف گناه و معصیتا بچیتن اوی دی ضرر خال کتن الدنیا دا و دی ضرر خال قیامتی دا کرد اشبه هندی گلی خشکو برا گل کافره ام جارک هادی بهی سحکی نخواه که ام چند نزیکی اخلاق و روشت پیغمبرین علیه الصلاة والسلام و چندش اخلاق و روشت پیغمبری صلی الله علیه وسلم دیری خلکی بچه شکل تعامل الگل پیغمبری کرد علیه الصلاة والسلام و پیغمبری علیه الصلاة والسلام بچه شکل تعامل الجلوانات کرد باشترین نمونه گلی خشکو برا وقتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چوی طائف و چوی دعوه وان کرد بو دین خودی تعالی وقتی وان دین قبیل نکرد پنده نرا واسطیان اینا رابون عیال و گنج و جحیلت خواهمی کون کرن وکی مظاهره که بدیجی پیغمبری علیه الصلاة والسلام خلقی خواهمی هندی پیچه بوی کون کرن بعقل والدين هلا وبشيك وأبدي هم يكون كرن ووقت پیغمبر عليه الصلاة والسلام كتيت ناف باجري دا هريك تجي برسنجي خبر كرن ودانانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام تتعردك دا بشي أو باجر خر براب جهتتا حتى والبيغمبر كر عليه الصلاة والسلام بيتوي هند خين فيدهاتن هندي بر فيدان تجي أو بيلا والبيكود قلت خوف تجي ويخي أو تجي خين بو
زيد ابن الحارثة خلامي پیغمبری با عليه الصلاة والسلام قلتي اف قوم دي چاو خيري بينن كو والپیغمبری خود تعالى کرد پیغمبر بوی دلش کستی چی تو دعاش خود تعالى کرد رب العالمين جبريل عليه السلام بوی فرد کرد و ملك الجبال بيشتي يا محمد أبا خود تعالى ملك الجبال يلقى من هنارتي كاتشد فيت أمري ليبكي أو دي بتكتل ملك الجبال قلت يا محمد أكتفيت أهنيك هر دو چيا دي بسرسري وان داين مخور اما دي ليك دم دي بنفع هم يا أوديك إن پیغمبر عليه الصلاة والسلام شو قلت هتشيش ما بيتن توي موقف ده بمزيكا هما لحظة كيش تأخير نكا أو مروفيت وصو أس إيشان دي مدويت أس كسي شوانا يدي نبينه بس پیغمبر عليه الصلاة والسلام وكي منو تنبو پیغمبر عليه الصلاة والسلام شو قلت يا ربي دو ذريتك يشوان منو وابئين يدار كو عبدين يا خد تعالى بكن وشريكا برب العالمين چنكا چكو پیغمبر عليه الصلاة